Hello brothers and sisters. Uyu munsi turavuga kuri scholarship muri Netherland. Ubu tuvugana Netherland yafunguye imiryango ku banyeshuri mwese mwifuza kwiga muri Netherland. Ni full funded scholarship. Ntago ari kaminuza imwe, ahubwo ni kaminuza hafi ya zose zo muri Netherland. Ziri open kubifuza kwiga muri Netherland binyuriye mu buryo bwa scholarship. Hakubiyemo ticket igukura mu gihugu uherereyemo werekeza Netherland, accommodation ubwo naho kuba, tuition fees, all allowance. Buri kimwe uzakenera kugira ngo kwiga muri Netherland bikorohere uragihabwa. Ikindi nakubwira gishishikaje kuri no scholarship nuko namwe mufite third class mwemerewe kuba mwakwa applying kuri no scholarship. Rero niba uri kureba ino video ufite first class, second class upper and second class over, it is good for you. Nawe ufite third class ntiwiyima amahirwe kuko byose bishingira hanini kuri personal statement yawe. Impamvu wifuza kwiga muri Netherland n'ibyo wifuza kuziga. Ukongeraho cover letter, CV yawe. I think you have to prepare a good CV. Reka nguhe amazina y'amashuri ari gutanga full funded scholarship muri Netherland. Ubwo rero ku bantu muri gukora masters, bachelors, PhD, izi link zana ma university zabagira akamaro niba mwifuzaga kwiga muri Europe. So niba uri muri Africa ukaba wararangije first degree, ufite first class, second class upper n'izindi, ukaba utarakomeje amashuri yawe kubera wenda ikibazo cy'ubushobozi, nagushishikariza ino particular scholarship. Wibuke ko ari full funded scholarship muri kaminuza za Netherland. Hari opportunities nyinshi. Netherland bakunda kuyita igihugu cy'amagare, land of bicycles, kubera ko abaturage baho bakunda gukoresha igare mu buzima bwabo bwa buri munsi. N'abakire rwose bajya mu kazi agaparika igare kuri ofisi agakora akazi ke akitahira. Usanga igare rigize ubuzima bwabo bwa buri munsi, niyo mpamvu bayita land of bicycle. Kaminuza ya mbere nakubwira ni VU Amsterdam Scholarship 2024. Degree level ni Masters Degree Scholarship. Iyi scholarship ihabwa bifuza gukora Masters Degree. Kaminuza ya kabiri naguha ni Leiden University Excellent Scholarship 2024. Degree level ni Masters Degree Scholarship. Iyi deadline yayo ni itariki ya mbere z'ukwa 10 2023. Uramutse wifuza kwiga muri no kaminuza ya Leiden, nagushishikariza ku applying hakiri kare kuko uri kubona ko amatariki ari kwihuta. Deadline yabo yo ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2023. Iyi Masters Scholarship itanga n'amafaranga buri kwezi wifashisha mu gihe uri gukurikirana amasomo yawe, math allowance. Kaminuza ya gatatu ni Utrecht University Scholarship. Degree level ni Masters Degree Scholarship. Iyi nayo ni full funded scholarship izagufasha gukurikirana masters program uri muri Netherland. University ya kane ni Maastricht University Holland. Degree level ni Masters Degree Scholarship.
deadline yayo ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2024. Don't forget number 5. Number 5 ni TU Delft University Scholarship 2024. Deadline yayo yo ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2023. This scholarship is given to the brightest student. Kaminuza ya gatandatu ni Netherland University Scholarship 2024. Open in October 2023. Nayo ni Masters Program. Iya karindwi nakubwira ari nayo twasorezaho ni Eric Bremick Scholarship 2024. Masters Programs. Iyi scholarship imara hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2. Hano muri Netherland bafite scholarship nyinshi kabisa. Ngira ngo urazibona hano imbere kuri screen ndi kuzikwereka. Gusa iri powerful cyane ni no Orange Knowledge Program in Netherland. Niba wifuza kumenya byinshi kuri Orange Program, nzabakorera video yihariye kuri iyi ninkomeza kubisabwa n'abantu benshi. Izi scholarship zitanga opportunity nyinshi. Zishobora no kugufasha kwimukira muri Europe, dore ko ubu nemerewe kuba wakora akazi, urugero nka part time works. So ndagerageza kubasigira link kugira ngo abifuza ku applyinga mu bambere batangire babikore hakiri kare. Nizere ko CV zanyu, personal statement, cover letter biteguye neza. Ushobora no kongera ukeditingamo, dore ko uko iminsi igenda ishira niko umuntu agenda agira experience muri application zigiye zitandukanye. Bifurije kugira amahirwe, ugira umunsi mwiza.